So, Mr. Vasilios, your first comments regarding this donation you gave to Responsible Gaming Foundation. We are very pleased to give this donation because we believe that problem gambling not only in Malta but all over the world needs to be addressed. And the Responsible Gaming Foundation in Malta does an excellent job not only by helping the prevention and assisting, but it helps us, our agents and our employees to be trained clearly on what needs to be done and how we need to refer, because we are not the experts. We are the ones who are referring the problem gamblers to the experts, and in Malta we have excellent experts. Onorevoli Bartolon, fil-diskors tiegħek semmejt il-bżonn li jiġi indirizzat aktar il-problema tal-lob, u tal-fiż tal-lob. X'inhu wara l-kummenti tiegħek ukoll fuq din l-għotja li tat il-Maltco lill-RGF? Din hija għotja annwali ta' 50,000 euro li l-Maltco tgħaddi kull sena lir-Responsible Gaming Foundation sabiex bekk ikun hemm iżjed mezzi finanzjarji biex ngħinu fil-ġlieda tagħna kontra l-vizzju tal-lob. Il-vizzju tal-lob illi ħafna drabi forsi ma tarax bħal ma tara vizzju oħra, imma jkun qiegħed hemm. U anke dawk il-vizzi aħna rridu ngħinu nindirizzaw. U bħalma għandna l-industrija tal-gaming li hija b'saħħitha ħafna, in-naħa l-oħra tal-ispettru għandna mbagħad il-vizzju li rridu naraw kif nelbuh u rridu naraw u nassiguraw illi min għandu bżonn għajnuna isiba u jsib għajnuna effettiva sabiex bekk tgħin lilu, tgħin lill-familja kollha tiegħu kollha kemmi u allura jimxi l-qudiem minn dan il-vizzju u jkun jista' jkompli bħajtu.